Mwaramutse neza igitondo cyiza nshuti bakunzi mukomeje kudukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi ndetse n'igihugu cya Tanzania. Namwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari mbahaye ikaze mu makuru yacu yo ku itariki ya 11 ukwezi kwa kabiri 2026. Ni itangazo ritunguranye kandi rikomeye cyane riturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Justin Nsengiyumva. Madame Ingabire Victoire Umuhoza, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, usanzwe ubarizwa mu ishyaka rya Dalifa Umurinzi, wari ufungiwe i Mageragere mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Hanyuma kandi ndaza kubabwira uwitwa King Charles, umwami wa gatatu, umwami w'igihugu cy'Ubwongereza, hamwe n'andi makuru menshi atandukanye akomeje kugenda avugwa. Mbere gato ariko reka mbanze mbagezeho inshamake y'amakuru y'ingenzi akomeye cyane mu buryo bwihuse, hanyuma tubone kugaruka ku makuru yacu y'ingenzi kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza ndetse na Ministre Dr Justin Nsengiyumva, akaba ari Minisitiri w'Intebe w'igihugu cy'u Rwanda. Kwihuse reka duhere kuri aya makuru mu buryo bw'inshamake nk'uko mbivuze. Mbabwire ko mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu cyacu kiyobowe n'injiji ziri Kinshasa. Uyu ni General Makenga, umugaba mukuru w'abarwanyi b'ihuriro rya FC 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. General Major Sultan Makenga yatangaje ko iki gihugu kiyoborwa n'abantu binjije, bityo ko kigomba kandi kubohorwa. Ubutumwa yabuhaye abarwanyi bashya mu 7532 aba mama 23 bari bamaze kandi gibatorezwa mu kigo cya gisirikare cya Canzo, teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, tariki ya 8 Gashyantare 2026. Yagize ati igihugu cyacu kiyobowe n'injiji ziri Kinshasa, zafashe igihugu bugwate, zishe igihugu ibintu byose kandi zarabisenye, zishe abaturage, leta yica abaturage bayo abanyekongo, ati bahungiye mu mahanga, abandi kandi bahungiye imbere mu gihugu. General Major Sultan Makenga asobanuye ko abarwanyi b'amama 23 bafashe intwaro kugira ngo bahagarike ibitagenda neza byose mu gihugu, amenyesha abarangije imyitozo ko ariyo mpamvu rero nyamukuru igiye gutuma rero basanga bagenzi babo ku rugamba. Bamenyesheje ko bafite inshingano yo kurwanira gucyura impunzi z'abanyekongo, zaba iziri mu mahanga n'iziri imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hanyuma kandi bakongera kubaka igihugu gifite igisirikare cyiza, gifite abaturage bubahwa nacyo ubwacyo kandi kikubahwa. Ati mugende mufashe igihugu cyanyu, mufashe abavandimwe banyu, abavandimwe bacu bamaze kandi imyaka myinshi cyane baba mu mahanga, bagaruke, ati babeho mu mahoro, tubohore igihugu cyacu, tucyubake, tugire igihugu cyubashywe, abaturage bubashywe, tugire igisirikare cyiza. Alliance Fleuve Congo M23 kandi yasobanuye ko abarwanyi bahawe imyitozo bakomando nka bagenzi babo barenga ibihumbi bigera kuri byinshi binje muri huriro muri Nzeri ndetse no kwakira 25. Ubumenyi bagaragaje kandi harimo ubwo kurwanisha ingingo z'umubiri. Amakuru yacu kandi mu buryo bw'inshamake reka nihuse cyane mbabwire ko igikomangoma cyangwa se umwami Charles wa gatatu yavuze kuri Andrew bavukana, wavuzweho kandi gukorana na Jeffrey Epstein. Umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu yavuze ko umuryango witeguye gukorana n'inzego z'umutekano aho bikenewe ku bibazo by'umuvandimwe we yitwa Andrew Mountbatten Windsor wagaragaye muri dosiye za Jeffrey Epstein. Ibi ni byatangajwe n'ingoro ye Buckingham Palace tariki ya 9 Gashyantare 2026. Urwego rw'ubutabera rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruherutse gushyira hanze inyandiko, amafoto n'amashusho bibarirwa muri za miliyoni bikubiye muri dosiye ya Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein yari umunyemari ukomeye cyane watuye muri 2019, akurikiranyweho ibyaha bikomeye cyane birimo gucuruza abana bato hagambiriwe kandi kubashora mu busambanyi. Epstein yapfiriye muri gereza nyuma y'ukwezi bivugwa ko yahuye, gusa benshi baracyemeza ko yishwe kugira ngo atagira amabanga amuvamo akandagaza bamwe mu bayobozi bakomeye cyane ku isi. Byageze aho abantu kandi bigaragambya kugira ngo Leta y'Amerika ishyire hanze ibikubiye muri iyo dosiye, ibyaje gutorwa n'inteko ishinga amategeko y'Amerika. Izo dosiye zigashyirwa hanze ku itariki 30 Mutarama 2026. Izo nyandiko zijya hanze ahagaragayemo na Andrew Mountbatten Windsor zigaragaza ko yigeze kandi kwandikirana na Jeffrey Epstein amuha amakuru ku bihugu yagiye asura nka Vietnam ndetse na Singapore. Hagaragaramo kandi amafoto ye apfukamye hejuru y'abakobwa 4 bahishwe mu maso kubw'umutekano wabo. Umwami Charles wa gatatu yagaragaje ko umuvandimwe we akwiye gukurikirana iby'iki kirego,
ndetse ko umuryango w'ibwami wose witeguye gukora n'inzego z'umutekano aho uzakenerwa. Ati mu gihe hari ibirego birimo Mountbatten Windsor ati bikeneye gukemuka, polisi yo mu gace ka Thames Valley aho Mountbatten Windsor Andrew atuye ntitwigera twiteguye kuyifasha nk'uko twabivuze na mbere twifatanyije, ndetse tuzakomeza kandi kwifatanya n'abagizweho ingaruka. Icyatumye ibyagaragaye kandi muri izo dosiye byongera kandi kugarukwaho cyane ni uko Mountbatten Windsor atari ubwa mbere ashinjwe guhotera umwana, kuko muri 2021 umukobwa witwa Virginia Giuffre yamureze avuga ko yamusambanyije ubwo yari akiri umwana bahujwe n'abakozi ba Epstein. Ni ikirego kitavuzweho rumwe ariko cyasize Mountbatten Windsor yambuwe impeta ze za gisirikare yari afite mu gisirikare kirwanira mu mazi, ndetse no mu Gushyingo 2025 yamburwa ikamba ry'igikomangoma. Mbere gato yuko tujya ku itangazo riturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe, reka kandi mbabwire ko umunyamakuru akomeje kugenda avugwa. Sosiyete z'indege zahagaritse ingendo zijya muri Cuba. Sosiyete zikomeye z'indege zo muri Canada zahagaritse ingendo zazo mu gihugu cya Cuba yuko bitangarijwe ko iki gihugu cyo mu birwa bya Caraïbe kiri gushirirwa n'amavuta y'indege. Ibura ry'amavuta riteganyijwe kubaho kuva ku itariki ya 10 Gashyantare kugeza tariki ya 11 Werurwe 2026. Bivuga ko ryatewe n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gukumira amavuta ava muri Venezuela kandi ariho hambere Cuba iyakura. Air Canada yatangaje ko biza kugurana ko hari amavuta kandi yaboneka ku bibuga by'indege muri Cuba guhera kuri uyu wa kabiri. Iyi sosiyete yatangiye kandi kohereza indege zifite amavuta ahagije zitarimo abantu kugira ngo rero icyure abakozi bayo bagera mu 3,000. Sosiyete ya Air Transat yo yahise kandi hagarika burundu ibikorwa byayo byose muri iki gihugu kugera mu mpera za Mata uyu mwaka. Yitwa WestJet yo iri kugenda igabanya ibikorwa byayo gahoro gahoro. Ibura ry'amavuta ryatumye kandi sosiyete zo muri Canada zihagarika ibikorwa byazo muri Cuba gusa, kuko nizo mu bindi bihugu kandi zatangiye gutekereza ku bundi buryo bwo gukomeza gukora. Sosiyete ya Air Europa yo muri Espagne yo yavuze ko indege zayo zizajya zihagarara ku kibuga cy'indege muri Repubulika ya Dominican kugira ngo rero zongererwe amavuta mu ngendo ziva i Madrid zerekeza i Havana mu gihugu cya Cuba. Ubukungu bukomeje kandi guhura n'ibibazo bikomeye cyane muri Cuba bitewe n'ibihano Amerika kandi yashyiriyeho iki gihugu mu kuboza umwaka ushize. Yakumiriye utugunguru tw'amavuta y'indege 80 twagombaga kandi kuva muri Venezuela twerekeza muri iki igihugu cya Cuba. Murabizi ko mu minsi mike yatambutse witwa President Donald Trump yaje gufata witwa Nicolas Maduro, uyu ni perezida w'igihugu cya Venezuela, yaje kumuta muri yombi ndetse n'umugore we Celia Flores, bose bakaba bari i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse batangiye no kugezwa imbere y'ubucamanza. Reka rero tujye ku itangazo riturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe mu gihugu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo nabonye ko ku rubuga rwa X aribwo ibiro bya Minisitiri w'Intebe by'u Rwanda byavugaga yuko uyu Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Justin Nsengiyumva yahagarariye Perezida Paul Kagame mu nama ya 43 yahuje abagize akanama k'abakuru b'ibihugu na za guverinoma gashinzwe kwiga ku cyerekezo cy'urwego rw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe rushinzwe iterambere ODA NEPAD. Ni inama Minisitiri w'Intebe Nsengiyumva yitabiriye kuri wa 10 Gashyantare 2026 hifashishijwe ikoranabuhanga. Mu ijambo yagejeje ku bitabiriye Minisitiri Dr Justin Nsengiyumva yavuze ko Afurika igomba kandi gukomeza umurego mu gushyira mu bikorwa gahunda y'iterambere ryayo. Yashimangiye ko nubwo kandi ubufatanye n'abandi ari ingenzi, ariko inkunga zituruka hanze ya Afurika zitagomba kuruta cyane umusanzu w'ibihugu bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union. Ibi ni ingenzi mu rugendo rw'ivugururwa ry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse no ku ntego dusangiye zo kwihesha agaciro ndetse no kwigira. ODA NEPAD yashinzwe muri 2018 mu buryo bwo kwimakaza intego ya Afurika yuko muri 2033 uyu mugabane uzaba warageze ku iterambere rirambye, uburyo budaheza ndetse n'amahoro. Muri 2023 kandi bwo Perezida Paul Kagame yasoje manda ye nk'umuyobozi w'akanama k'abakuru b'ibihugu na za guverinoma gashinzwe kwiga ku cyerekezo cy'urwego rw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe rushinzwe iterambere ODA NEPAD. Ubwo yari inama ayoboye, inama ya 40 y'aka kanama kwa 15 Gashyantare 2023, Perezida Paul Kagame yongeye kandi gushimangira ko ibikorwa remezo y'ubuvuzi muri Afurika bikiri ku rwego rwo hasi, mu gihe kandi mu mwaka ushize isi yari ikomeje kandi guhangana n'ibibazo bikikomereye. Ikindi ni uko Afurika kandi ikomeje kuba inyuma mu bijyanye no gukora imiti n'ibikoresho byo kwa muganga, bituma kandi imbaraga z'umugabane wa Afurika mu kuziba iki cyuho ziba ingenzi umutekano mu by'ubuzima. Perezida Paul Kagame yavuze ko mu gushyira mu bikorwa porogaramu ya ODA NEPAD
ari ngombwa ko uru rwego rugira ingengo y'imari mu buryo burambye, dore ko muri iki gihe kandi yaguye cyane ku buryo rero abaterankunga ari bo rukesha amaramuko nk'uko byagiye bigarukwaho. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva niwe uhagarariye Perezida Paul Kagame mu nama ya 43 ya ODA NEPAD. Makuru kandi reka tujye kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza, muduherwa kubabwira inkuru yuko urukiko rw'ikirenga mu Rwanda rwemeye ubusabe bwe. Iyi inkuru yagarutswe ku itariki ya 16 kwezi kwa 2026, bagira bati urukiko rw'ikirenga rwemeye kwakira ikirego cya Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Hanyuma icyo kirego cyarakiriwe ariko asubizwa muri gereza ya Nyarugenge iherereye mu murenge wa Mageragere. Amakuru ariho rero nuko mu ntangiriro zo kwezi kwa gatatu ari bwo Madame Ingabire Victoire Umuhoza agiye kongera gusubira imbere y'urukiko kugira ngo atangire kuburanishwa. Hanyuma abitwa Basomana Sylvain n'abandi bantu bagera ku 9 bari muri dosiye imwe na Madame Ingabire Victoire Umuhoza bakazagaruka mu rukiko aruko hamazwe gufata umwanzuro kuri urukiko kuri urubanza rwa Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Urukiko rw'ikirenga icyo gihe rwategetse ko ikirego cyatanzwe na Ingabire Victoire Umuhoza agaragaza ko ingingo y'106 y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha inyuranye n'ibiteganywa na zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga cyakirwa kikazasuzumwa nk'uko amakuru yakomeza kugenda abivuga. Hanyuma rero kandi mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, mbabwire ko umunyapolitike Ingabire Victoire Umuhoza yatanze ikirego agaragaza ko ingingo y'106 yerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha itandukanye n'ibiteganywa n'itegeko nshinga mu ngingo zirimo iya 29 agace ka B 61 n'izindi asaba ko yakurwaho. Iyo ngingo igaragaza ko iyo urukiko rusanze hari impamvu zatuma hakekwa abandi bantu kuba barabaye abafatanyacyaha cyangwa se ari ibyitso by'ukurikiranyweho icyaha, ruhamagaza kugira ngo rero bagire ibisobanuro batanga muri urwo rubanza. Ikomeza yerekana ko urwo rukiko rumaze kandi kubaza abahamagawe mu rubanza rugasanga nta bimenyetso bituma kandi bakekwaho icyaha, rufata icyemezo cyo gukomeza kandi buranisha batongeye kandi guhamagarwa. Iyo rusanze ibisobanuro batanze bidahagije kandi urukiko rugasanga hari ibimenyetso bibashinja icyaha, rutegeka ubushinjacyaha gukora iperereza buhereye ku byagaragajwe mu iburanisha. Ingabire Victoire Umuhoza yatanze icyo kirego hashingiwe kandi ku rubanza ubushinjacyaha buregamo Basomana Sylvain na bagenzi be mu rukiko rukuru, aho umucamanza yamuhamagayemo agatanga ibisobanuro byaje no gutuma rutegeka ubushinjacyaha kumukoraho iperereza ryatumye afungwa. Urukiko rw'ikirenga rwabanje kandi kwemeza ingingo yuko Ingabire Victoire Umuhoza afite inyungu zo kurega kuko ibiteganywa n'ingingo y'106 byamugizeho ingaruka zikomeye cyane ku giti cye kandi bikaba byazigira no ku muntu uwo ari wese. Uhagarariye intumwa nkuru ya leta yagaragaje ko urubanza rutazasuzumwa kuko hari urundi rubanza rw'uwitwa Mutebwa Fred rwasuzumwe ku ngingo isa niyo yari ya 121 kandi ko yaje no guhindurwa biturutse kuri urwo rubanza. Yavuze ko hari ubwo ubushinjacyaha kandi bushobora kubura ibimenyetso kubera uri kurikorwaho yahishiriwe ariko bikagaragara mu rukiko. Umunyamategeko kandi nubwo umucamanza ategeka ubushinjacyaha rero gukora iperereza ariko atagena ibiva mu iperereza kandi ko iyo bigaragaye ko nta bimenyetso yabigize ibyaha urubanza rukomezwa. Hanyuma rero bahagarariye intumwa nkuru ya leta bagaragaje ko hari ihame rya res judicata, bisobanura ko urubanza rwamaze kurangira neza kandi bikozwe n'urukiko rubifitiye ububasha, rutongera kandi kuburanishwa ku nshuro ya kabiri hagati y'abantu bamwe mu kibazo kimwe. Ingabire Victoire Umuhoza yerekanye ko kuba itegeko ritegeka ubushinjacyaha gukora iperereza bigaragaza ko n'ibivamo biba byamaze gufatwaho icyemezo. Avuze ko nubwo urukiko rwari rwarafashe kandi icyemezo mu rubanza rwa Mutebwa Fred ariko uburyo bushya ingingo yanditswemo bunyuranyije n'itegeko nshinga. Urukiko kandi rwavuze ko hakurikijwe ibitekerezo by'abahanga mu Bufaransa barimo n'abarimu muri kaminuza bigisha amategeko, bavuga ko ihame rya res judicata iyo haregwa ingingo harebwa igitekerezo gikubiye mu itegeko riregerwa. Hanyuma rwagaragaje ko iryo hame ridakuraho ko rwagira ibyo rugorora cyangwa se ruhindura rushingiye kuri ibyo bitekerezo, kandi rwavuze ko ihame rya res judicata niritubahirizwa ku itegeko ryanditswe bushya bivuze ko ryongera kandi kuregerwa n'urukiko byakozwe n'urukiko rw'ikirenga rwo mu Buhinde. Ibyo kandi ngo bikorwa hagamijwe kumenya niba umushingaamategeko yarubahirije icyemezo cy'urukiko ku ngingo yari yararegewe mu kuvugurura itegeko. Urukiko rw'ikirenga kandi rwagaragaje ko ubwo itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha ryavugurwaga hitawe ku cyemezo cy'urukiko, ariko iyo ngingo igumana igitekerezo cy'uko urukiko rushobora kandi gutumira abantu mu rukiko nubwo ryahinduye uburyo bwo bikorwamo.
urukiko rusanga hari ibintu byahindutse muri iryo tegeko rikaba kandi ryarashyizemo ibitekerezo bishya ari nabyo biregerwa mu rubanza rwa Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Urukiko rw'ikirenga rusanga ikirego cyatanzwe na Ingabire Victoire Umuhoza gikwiye kwakirwa kugira ngo kandi gisuzumwe. Rwategetse ko iburanisha kandi rigomba gusubukurwa ku itariki ya 4 Werurwe 2026, ukuvuga ngo ni vuba ngaha ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 3 2026. Bisobanuye ko urubanza rwa bamwe mu bahoze ari abarwanashyaka ba Darifa Umurinzi barangajwe imbere na Soma na Sylvain mu rukiko rukuru ruzakomeza nyuma y'uko uru rwa Ingabire Victoire Umuhoza rufashwe icyemezo n'urukiko rw'ikirenga nk'uko nabivugaga hejuru. Hanyuma rero mu yandi makuru reka mbabwire ko amakuru yanakomeje kugira avugwa. Kaminuza ya Limoges mu Bufaransa irutse gushyiraho ikiruhuko cy'abantu bagiye mu mihango gusa amezi agera kuri 3 gusa ryasanze hari abanyeshuri bagera kuri 50 basibye ishuri bitwaje urwo ruhushya. Iyi kaminuza igaragaza ko yashyizeho iki kiruhuko hagamijwe kandi kurengera abagore n'abakobwa bagira uburibwe bukabije mu gihe cy'imihango, aho baba rero bemerewe iminsi irenga 10 mu mwaka. Iri tegeko kandi mu rwego rwo kudaheza abanyeshuri bamwe ryanze gushyiraho ko rigenewe abanyeshuri b'igitsina runaka kugira ngo abihinduje igitsina abiyumva nk'abakobwa n'abandi kandi batumva ko ari ukubaheza. Icyakora nyuma y'uko iri tegeko rigiyeho, abarimu cyane cyane abigisha ibijyanye n'ubwubatsi engineering batangiye kujya babura abanyeshuri mu ishuri rya hato na hato. Aba barimu nibwo rero bakoze igenzura basanga abanyeshuri barenga 50 b'abahungu basabye uruhushya bitwikiriye iri tegeko kuko ryo ridasaba impapuro zo kwa muganga, aho bose rero bamwe basibye iminsi irenga 100, bivuze ko umunyeshuri kandi umwe yasibye iminsi 2 nibura. Iyi kaminuza yaburiye abanyeshuri ivuga ko ari ukwangiza amategeko y'ikigo ndetse ko umunyeshuri kandi uzafatwa gukoresha nabi iki kiruhuko cy'abantu bari mu mihango azahanwa. Ati twashakaga kwibutsa abantu bose iki kiruhuko ari cyo kujya mu mihango atari ikiruhuko cy'ukwezi. Kubw'ibyo rero umuntu uzongera kandi gufatwa yakoresheje iri tegeko nabi bizafatwa ko kutubahiriza amategeko nkana, bityo umwaka arimo cyangwa se impamyabumenyi ye bitejwe agaciro. Iri tegeko ryatangiye kandi kugenda rikoreshwa amashuri hirya no hino mu Bufaransa, gusa ibigo by'amashuri bigaragaza ko abanyeshuri kandi barikoresha nabi bishobora kugira ingaruka no ku banyeshuri kandi bari bakeneye iki kiruhuko bya nyabyo muri iki gihugu cy'Ubufaransa. Hanyuma kandi mu makuru akomeje kugenda avugwa, reka duce mu gihugu cya Somalia mbabwira amakuru havugwa. Indege yakoze impanuka abantu 55 bari bayirimo bose bararokoka. Ikigo cy'ubwikorezi bwo mu kirere bwo muri Somalia yitwa Star Sky Aviation cyavuze imyato umwe mu bapilote bacyo warokoye abantu 55 bari mu ndege yagize ikibazo nyuma yo guhaguruka ariko akagerageza kwigusha nta mpanuka ibaye. Indege yagize ikibazo yari irimo abagenzi 50 n'abandi bantu kandi 5 bari mu itsinda ritwara abagenzi n'abita ku ndege. Bivuga ko iyi ndege yitwa Foka 50 yagize ikibazo nyuma y'igihe gito hamaze kandi imaze guhaguruka mu gihe wa Mogadishu kuri uyu wa 10 Gashyantare 2026. Ikigo cya Somalia gishinzwe indege za gisivili cyavuze ko bikimara kumenyekana abayitwaye basabwe kuyigusha. Bakoze uko bashoboye indege barayigusha ariko ntiyagwa ku kibuga neza, ahubwo irenga umuhanda wayo igwa ku nkombe z'inyanja y'Ubuhinde. Ntabwo haramenyekana icyatumye rero umupilote agusha iyo ndege ikubagaho. Amashusho yagaragaye agaragaza abagenzi bava mu ndege banyura mu mazi menshi y'inyanja y'Ubuhinde. Ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa Loni n'ubwa Afurika yunze ubumwe muri Somalia zahise zijya gutabara rero zifatanyije n'inzego zitandukanye muri iki gihugu. Umuvugizi wa Star Sky Aviation Hassan Mohamed Adel yavuze ko abari mu ndege bose bameze neza. Ati hatangiye kandi iperereza ngo hamenyekane icyateye iki kibazo cyatumye indege rero igushwa ikubagaho. Yakomeje ashimira umupilote wafashe icyemezo cyihuse ndetse cy'ingenzi cyatumye arokora abari muri iyo ndege bose muri rusange. Makuru akomeje kugenda avugwa menshi cyane, makuru akomeje kugenda avugwa. Reka duce mu gihugu cya Indonesia cyangwa se reka duce muri Namibia. Babwire ko muri Namibia leta yitambitse amasezerano ya Total Energies n'abashakisha petrole. Leta ya Namibia yatangaje ko itemeranya n'amasezerano yashyizweho umukono hagati ya sosiyete icuruza ibikomoka kuri petrole na gaze Total Energies, Petrobras ndetse na 8 Offshore Investment Holdings nitwa Maravilla Oil and Gas gusangira inyungu ku ruhushya rwo gushakisha petrole kuko batabanje gusaba uburenganzira leta ngo ibyemeze. Amasezerano ateganya ko Total Energies igira imigabane ingana na 42% ku nyungu ziva mu ruhushya rwo gushakisha ibikomoka kuri petrole.
PEL 104 exploration license, naho Petrobras ikegukana imigabane ingana 44.5% mu gihe 8 offshore investment holdings and Maravilla oil and gas isigara na 5%, Namcol ya leta ikagumana imigabane yayo 10%. Ibikorwa byibanda mu gace ka Ruderitz muri Namibia ku butaka bwa kilometero kare 11,000. Minisiteri ishinzwe ingufu muri Namibia yahise itera utwatsi aya masezerano, ivuga ko atazahabwa agaciro kuko yashyizeho umukono batabanje kandi kuyisaba uburenganzira. Itangazo ryayo rivuga ko ibikorwa byo guhererekanya, kugura cyangwa se kungukira mu mpushya zo gushakisha ndetse no gucuruza petrol muri Namibia bigomba kubanza kandi kwemezwa na Ministry. Total Energies yahise kandi isubiza ko amasezerano y'ubugure azuzuzwa neza igihe azaba yemejwe n'ubuyobozi bwa Namibia. Namibia ni kimwe mu bihugu kandi bihanzwe amaso ku byerekeye ibikomoka kuri petrol. Kuva 2022 na 2023 havumbuwe ahantu henshi cyane hari petrol mu kibaya cya Orange. Total Energies yatangiye kandi gukorera muri Namibia kuva mu mwaka wa 1964 ndetse ifite imigabane ku mushya zo gushakisha ibikomoka kuri petrol mu kibaya cya Orange, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma tugikomeza n'andi makuru atandukanye akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko mu yandi makuru ari kugenda avugwa mu gihugu cya Kenya. Aravugwa inkuru yuko Kenya iteganya kuganira n'Uburusiya ku baturage bayo bajyanwa mu ntambara ya Ukraine. Minisitiri w'intebe wa Kenya akaba na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Musalia Mudavadi yatangaje ko igihugu cye giteganya kuganira n'Uburusiya ku kibazo cy'abaturage bacyo bakomeje kandi koherezwa mu ntambara muri Ukraine. Uyu muyobozi uherutse kandi gutangaza ko abanyakenya barenga 200 binjijwe mu ngabo z'Uburusiya kugira ngo bajye mu ntambara. Yabwiye BBC ko imiryango 600 yoherezwagayo ibabeshya akazi keza maze guhagarika. Minisitiri Mudavadi yasobanuye ko umubano wa Kenya n'Uburusiya uhagaze neza, ariko ko ubwiyongere bw'abanyakenya bajyanwa muri iyi ntambara binyuze mu nzira zinyuranyije n'amategeko ari ikintu kibi kidakwiye kureberwa. Yagize ati Kenya n'Uburusiya bifitanye umubano umaze igihe kuva twabona ubwigenge. Uko mbitekereza iki ni ikintu kibi kibaye ati mu mubano mwiza uri hagati y'ibihugu byacu byombi. Yatangaje ko Kenya kandi izaganira n'Uburusiya kugira ngo ibihugu byombi bigirane amasezerano yo gukumira ibikorwa byo kohereza abanyakenya mu ntambara yo muri Ukraine binyuze mu mavugurura mu mitangire ya visa ndetse n'itangwa ry'akazi. Guverinoma ya Kenya isobanura ko yamaze kandi gucyura abanyakenya 27 bari baroherejwe mu ntambara yo muri Ukraine. Ubu bakaba kandi bakomeje kandi kwitabwaho kugira ngo bakire ihungabana bahuye naryo muri icyo gihugu cya Ukraine muri intambara yabo n'Uburusiya. Murakoze cyane rero, reka mbashimire kandi mbifurize gukomeza